Nay selin nay hu hingin Christian mit on CLI number sit nen asop tay kaging tapoy lan salvin avel velin miton se Christian alay ahet hey navin hilun Christian miton se alay Christian miton se alay kay mazong ay pampay poy ton se kisop ngim so van mi hiding kahitay lan salvin avel velin miton se Christian alay ahet hey navin hilun Christian miton se alay Tampontin go zong azin dai zong kai jin hi zong le am kham kham hal ta le thanom ta pakai wa chaila isa diu hey I ham a sop thing theya number som li le khat I ham a sop itong bay Giêsu thi san bo cả chôn se sop thing so the itong bay Giêsu thi san bo su thi san lui pi chung chôn si su mang so thei na idong bay Giêsu thi san bo cây chôn phát a thing dâu lo
san bo chu thi san lui pi chung chu bo ai ki ngai dam na idang be Giêsu thi san bo sit na ko na thing kai na idang be Giêsu thi san bo chu thi san lui pi chung bo nộp lệ lung môn na y đăng bê Giêsu thi san bo chu bo hin na lệ đam na y đăng bê Giêsu thi san bo chu thi san lui pi chung tên lại keyboard ông thắp khát suy niệm này như hạt chết mà som kia là gu PAKAI Giêsu hữu hình bản tu Nilhah Vahchoina Houbung làm cái nào giống say Thupi to gera hung cái bol so Seiding cho tên là ANTHENG dân to hung chỉ khom đây hin ya chu cái say gì in pathen Vahchoina sa na wa hi pathen ta kêu khom wa hi cha ko nai pathen thu in ngày tiếng lệ hal na lệ pathen na ichan be diwe ti chu e si di bolo atho in thi ha san athi san lu chu ato e mi chon se e hu na cross punga Keima mi chon se hu na athi san ato chu ni san zong atho vengam lo amai asel zinge cross punga ka chon sit mai hi za chak na bay hen cross kamunin ka lung zong lung sit in zol hen ka mit hi zong long hen cross punga Kamit hi luin long zong le nei long se sa
sa dâu lâu Vô Giêsu cả ra nang kape Ima dang ka nei lo Cross punga Atho in thi ha sa Athi san lu chu ato e Mi chon se e hu na Cross punga Mi chon se hu na Athi san ato chu Ni san zong atho vengam lo Amai asel zingi Cross punga Chon sit mai hi za chat na Bay hand cross kamuni Kalung zong lung sinin zol hen Kamit hi zong long hen Cross punga Kamit hi luyin long zong le Nei lung se sa dâu lâu Vô Giêsu cả ra nang kape Ima dang ka nei lo Cross punga Amen, hallelujah. Thin na ding phat nezin zakhat le som nga le sagi. Siksa, bit siksa. Thin na ding phat nezin. Amato zingin athun kivain Pathin cha te ho zong ke ho thei pin lang Ahat mo te hun lang sumil lo zenin Thin na ding phat ni zin athunit zingin Giêsu chu gu themin atam zon hovin Giêsu
Giêsu về dinh lệ chun amato bang ding Nagolin amudin aum chan bang thong Hen na ding phat ne zin lam ki hil sa in Ang sunga kunin zamang lo zenin Gim heso na ahi na pakay zuizin Giêsu lam ka zingin athu ta sanin Hen na ding phat ne zin na lung ol sa in Na lung put zo si chun anoya lunin Avai hom thun nongin ki puisa zingin Ngay lut bulpi ahi vana pui lut the Ibon chike ba dingoi tin zalile som la sagi gamla ta mol chunga tila saute Ega tute Gamla ta mol chunga Rostui ka dinge Hichi gim le zum mel chi na Ken cross lui chu thil dang sangin ka dei pe ne Chon sit ki thado na chu ahi Ken ka ngai nai hichi cross lui chu Ka lei sin hin kho ka tha ka sin Ken hichi cross lui chu tu zing ding Nikhat la luhu to ka het ding Hichi lei sin mi ten akita cross lui chu Kay ding in lung sin a ume Pathin kêu ngồi nâu chun alo pina dara Calvary athina atho e Ken ka ngai nai hiche cross lui chu Ka lei sin hin fo ka tha ka sin Ken hiche cross lui chu tu zing ding Nikhat la luhu to ka het ding Chu che cross lui chu nga thi san thing along hai Ahoy ki dang chu ken ka vui Krista chu cross chu nga atho ki min athi Kay ay ngai damin ay sop hing tay
cross lui chu ka lei sen hin ho ka tha ka se ken hit je cross lui chu tu jing ding ni khat la lu khu to ka het ding chu je cross chu ke man di ta zui jing ding Gim le zum to na ken nei lo ding Ni khat ka in pia aman ai hin ko ding Alo pina sang jing jing ta ding Ken ka ngai nai hi je cross lui chu Ka lei sen hin ho ka tha ka se Ken hit je cross lui chu tu jing ding Ni khat la lu khu to ka het ding Hallelujah. Pathen ho in theng hin bel zo se kazana salam ka hin pe in tu ni tha pakai anzon ni tha a hong ki khoma zo se chibai kan bolin he ni tha pha to gomen tu ni tha ai programo ke man in sim hlang ka ting Sunday evening worship service pakai ni kho Nilhah Houkhom 19/7/2026 pakai anzon Nilhah Houkhom lamkai pa Seiding thang Houbung Thiampu le Thupi Seiding Reverend Sitlhou Senior Pastor Phat nan dinga tauna pi nemboy Sitlhou Omega Vahchoina lasa nunga Mary Bible chang sim Psalm number somnilani somnila thum somnila li le somnila gup somnila gate asim dinga nu ngai nu le nu pi nu heding ahen jido teng le Vahchoina Labung MBYF Labung ki chai le solo khat omen chapa thangwang len son of pa mango gin solo ki chai le tupun phat ungin tin Houbung secretary thilto thando na pusat lun diken jido le thupi le pakai anzon kin theng Minister Reverend Sitlhou phat chaina chan na minister pun alam kai in lam kai ding he tuni phun tha ma bangovin phat pat na dinga taw pi nemboy ko un he pa hinga taw na nei te lo pi pen hingzing kapau thing ta pathen pakai na cha te na thisana nei na that do na cha te tuni ni kho hin nang ma ho khom ding le nang ma wa choila sa khom dingin ka hong ki khom ki ta win he ka pathen nang man hichilai ka ki khop na mun wa hin pakai nang ma hong thla in lang na thisana nang ma nei cho do hichi cross lui hi ka tu jing jing wa phar khateng le pakai nang ma to ka ki mu to ka sevin nang man pangdet jing dingin wa choila ka sa do bangwin tuni Nilhah hong kai zo se hi pangdet thei jing dingin nang man kalung thim su wa na tong dingin ka hong ta win he tuni Nilhah pakai na Bible sang sim ding hi hen lang na wa choila sa ding hi hen lang na thu thinga hong ki mang cha ding na tha chate ho zo si nang man hin mang chan lang nang man akam sungawa pakai musi naman cha banga pakai asei do then na tha ne hi zong leo nang ma hat na akonin nang man wa choila sading te zong mang chan lang na thu theng sim do ding te mang chan lang chuteng le na tha cha pu zong nang man naman cha mi pi tam ta hin pakai hin na kanei wa na kanei wa thagawa kitil khona kanei theina dingowin phat thebo che dingin katawin he
pakai hepa kalung thimuwa kona ahilole thilphalo kalung gelwa za chom the ei suboi the howa koni nang man ei chom khenawin lang kaki patnuwa patna achai to ka sim hepa nang man neidin pi jingun lang nei pi jingjeng ta bin tin ka pakai Jesu Christa ai pangmina ka ta hi amen. Vahchoina la Seidingin nunga Mary ikau takilhanin abana Bible chang simding nu ngai nu le nu pino nung do pendingin kong tawin he. Hello pathin lo pina dingin thangwan tong nem khongai te men telan sainga.
pa na hi chung lam thunong Giêsu a gol phan musin na mil song le ngai lu Giêsu na hapon te idea ki gel si na hi idea ki so na hi ham thăng van tong nem PAKAI o hun ko pi ka ngai lu sing ei tiu Pathenin Vahchoina pathe bo pita tu Nilhah kahin sim dol handi Bible chang chu a hi le Psalm number som nilani som nilathum som nilali chule som nilagup apa som nilaget chan athupi gan theza tauna le Vahchoina la som nilathum PAKAI ging mi ten PAKAI chu Vahchoi jun nang ho Jacob cha te zo sin lopi ta in choi anun Israel cha te zo sin PAKAI ging che in akoma UMDING so keizvin som nilali izinam iti le PAKAI jin vaicha borgan thei tho te chu dan lo le ki da in akoi pon hitabangan thei he so chu vet lovin akoi poi a hinga ataw ting le angai pi zo bove som ni le gup bolgen thia tho a umjong chun ne le cha akimu a wa Seiding PAKAI hol ten zong awa choi chi diu a hi nalung thimu wa manglovin cheng jing hen som ni le sagi leiset kolmong gia cheng ten zong agel do wa PAKAI hi nga hungki le kit diu a hi chuting le nam tin vai pi in sung zo sen zong a ang sunga chibai abu chi diu a hi som ni lagi azi chu vaipu thuneya PAKAI amabo ahin namtin vaipi chungan aman vai ahome ka ki pa hone pathen lopi na changta hen Vahchoina langai ta isa la piwa nunga Mary chuteng le Bible chang ngai ta isim la piwa nu tani changa ki pa thu evelin seikinovin tun program aban chal kinu hitin Vahchoina Labung MBYF in la sa chai Labung sa chai le solo chapa thangwang le nong ki gut pai dingin tim na kan nei he Kong ki gol sungwin tuzana kasa do diu la hi kaga sei do nomin PAKAI phatna PAKAI keidin na phange je mizo lu sei pawa ong ki sa hin tu masangin khang tha te ho thanom ten khang khil khomin tuzana he PAKAI phatna te ho kain sa do diu he
Lâu pin na paten sang tahen. MBYF wa chunga ki pathu sangtai phongven tun solo aban khat che ki noitin chapa thangwang len phat mang ding ko ni he Hello, check. Tunihla la ahin sa de chu pathian lo pi na dinga khang dong mel hoi ti la cha hin sa de he. ba jing hi na sim pa alung oi na dam lâu đôm bầm bếp na không ai lại ni pa tâm cha bầu in ding na hin phô hi lấy nôm sa na pa thiên đâu na làm pia cô na man ding ham na simpa pathin kisi khante lay hin ko abe ting chu le mitin chung thu ke tan te ding hi ngai tut o khang do
thiên lâu pin nó chẳng tệ chapa thangwang len changa avelin ki pathu seikin vin tun aban tu phun phat Houbung secretary thilto hlan do na pu sat lun diken amani hin phatang kila pai dingin kan ti min he ban ban hello wa choi la ngai ta jong sa do win chapa thangwang len pathen na mang chan sapa thangwang len chunga ki pathu kan hong kan phong ken ei wa choi la nunga merin jong ei ta la them te sa pe win MBYF hozong mi som nga chung lamin nunga gol hang som nga chung lamin pathen wa choi na labung sa khom win wa choi la lo pi ta hin sa do hozo se chunga e pakai ju jesu menen ki pathu kan phong en ei la tun la kai khom program ki siam lawa conduct ball chuzen la ki pat na tauna lo hing ta kho sanai tai man pe u nu pinem boy tu teng le bible chang ai sim do pe u menu te ni ma ho zo se zalen zong pathen thangwa win chung che wa ki pathu pakai jesu menen kan sei kin nei chela tuni ni tha he pakai anjon kin theng umding a hi to dung zuya hi che kin theng chela thupi hi Reverend Sitlhou ho senior pastor pun phat ai la pe diu hin ma jong pathenin aman cha ding zom ding hi pathen henga phat thei thum pe naw he chela tunin tha wa choi la elam kai ho present worship team ho chungin zong ki pathu pakai je somenen kain phong en he tunin tha hi aphat dung zuya mission department member ho la ai thu wenga dinga mo po ai nei zo pu letin mang hau kep ama he ta sa dam mona anei je in thal thum thali masanga pan hin gampa ma ki zanin a che do in ana to he dei banga azom nom wang azom thei ta lo je in ato mona kona tha ong na ding le kha hen pe he mission department chela board of the canon ki gal khomen a kho dong zuzin dam mona chung hi je in ato mona kona hin phat dan khana den ki tha ong tai ti hi kan phon do hin chu teng le tunin tha ama pan mun loading phon do na chu teng le then so na hi yo senior pastor pun phat aman teng le in la pi tha ding wa tai ti choi het dewa kan phon na hi abanin ko tu lamkai ho prayer shall ho lamkai na noiza nampia dinga angol taw na hi ho Houbung muna ong thung ding Friday ni kho 24th July ni kho teng le helai ho un sungai ding a hi nam sunga mopu na nei lam kai ho nei ngai cha no dung zuya Houbung sunga lam kai ho chu teng la Houbung mi pi te ho he che nampia de angol taw na hi pang che dingin ei te mu win a hi he che gam kaya ki bol ding hi ta dung zuya e Houbung mi chu teng le zit le ve ya nam chan khompi pakai tha cha ho Houbung mi pi ho jang hung pang diu hi ti chu ya diwa kain pon do hi abanin Christmas New Year ikiman cha na diu Houbung kumkim assembly ike phat sa udung zuzin Christmas hi 25 26 27 aji 27 hi Sunday ni kho hong than ni thum ho ma Christmas program ikiman cha dingu chule New Year that one that two that three hi ni thum chan ni hi pakai ni kho hin New Year ni thum chan ni Sunday hi khupi angol tauna khupi mai cha mai man dingu a New Year program hi that one that two ikiman cha deu hi ti hi kumkim assembly a Christmas New Year ni kho iman ding za no ikilol na wa hi chule tukuma jong ke pata pathen phat pha e pe la mi pi an ne khom na hi gun dingu Christmas a ni khat New Year a ni khat an ne khom gun dingin ke phat sauvin he che ding zuizin membership fan hi member khana dangka za thum ito divin ke phat sauvin he cho teng le saman yo hen bo cha itha jiw hin bo sa apuma ite jiwa apuma ke ji khana za thum le som nga hidingin ke phat sauvin he ain la gamsung din mun hevin gansa jong dei banga imu lo bo jong isai thei povin chu teng le pi phan an ei pha deu jong he thei povin he chun an ne ding thudol membership fund ti ho hi aphat dung zuya Christmas New Year committee ho chele Houbung lam kai hon ain vet
to udung zuya ikiman za di winzong committee le lam kai ho phalna ki pe na he chule thingman dinga tukuma he insona dangka za khat che jong ito di win ikiphat sa win he chuteng le speaker hi ho Houbung sunga pakai tha cho senior pastor pula pakai tha cha dang hon he che Christmas New Year sungai pathen thu ai sei pe dewa Houbung assembly ikiphat sa he chule committee dinga tu chana ithen da chu chairman pu SK thanglen mang secretary pu paumin len thawum accountant pu kaya thang thawum mass manager pu halal thawum ama ho cheng hi ithen da wa na to pat theina dingwa pakai ni khoma sa chu then so na jong anom ma hetai hi che hi Christmas New Year ong thong ding program ikeman sa na diu ikigu nu yat ma sa theina dingwa kahin phon do hin pathenin lo thlen na ei petai zo hen ong thong ding hapta he hong thong ding Sunday he thasunga ding apakai ni kho Sunday ni kho chai na pen hong hi ding to dung zuya missionary programa ikiman sa ding he mission department ho lam kai na noya Sunday ni tha ikiman sa dingu jingka ong patheno ho mene dingu jingka mi pi taw khom na se he to hapta sunga Houbung sunga diken hon in lam kai ding he jingka mi pi taw khom no zo se teng la Tuesday Wednesday teng la men's society Thursday ni tha kai khom Sunday jingka ni tha kai khom no azang pathen tho elam kai di hozong Houbung WhatsApp group men ong ke postan Sunday jingka teng la Youth for Christ on pathen wa chana Labung sadinga ki go dingin khangdong te ho kahin te movin chuteng le ni tha kai khom na he the jubilant son pathen wa choina la isa pe de ma hong ke pa tai ki got pe devin kahin te movin a he je chu hapta sunga ekiman cha na deu chomlam ta het dewa kahin pon do han lang tuni tha injong ga hoi hin to mi phabe bomin soma khat hin pe mi som ni la thum aumin mai cham suma hin pe mini membership fund hin pe mi som o me hop som mai cham membership fund hin pe hozo se chunga ipakai ju somenen ki pathu kan long kain phongin eche ban zoma membership fund he Houbung ki phat sa udung zuya Baptist member khanin kum khana he membership fund dangka som thum che ito diwa ki phat sa jiu he tuni la chanen in pejinguvin mitam zon hen petan apelo mi phep khat pe man lo lai umin tin he che ho he hap pathen pasal hap tikit lam teng le awenga mi izat nen ape do tam ti hoi hung ki su tu ma hung ki ta do ding he je in ape man lo lai ho ana sumil yum kha uzong le membership fund mi khana dangka som thum he apelo lai hon in pe zam na lai devin kahin te movin tuni la thil to ho zo se then so pe deu diken pu khunin kahin kwai tai ka ke pai tau te hatu nung pen kahin la kadam naw ka pau theng ta ka pathin na lung se na kidang ta nei chan wa tu ni la phat chan gya na lung se na cha te he im thenga kai khom na ka nei ta diu nong namin lo pi ta kan thang ba ni o pakai pathin na cha te la tu nin jong so ma khat pakai nanga hi ti he a hi chu in thenga hin choi da in sung mi te pakai nang man mabana jong phat the na bu a asum hon naw hen lang a in chen naw dong pakai nang man sang ta phat the bu na chan na ding ni heng ka ta min hi chu le mai cham hin tu in sung jong pakai nang man phat the bu in lang angai cha tung zui win pakai nang man san pi in lang nang ma lung set na chan ding ni heng ka ta min hi member khat ka hi ti het na member him pi ho in sung jong pakai atha te nang man phat the bu ding ni heng ka ta min hi chole pakai pathin lo su ko su an tu in sung nong pakai nang man phat the bu in lang amuti o tu wa ko na pakai nang man sumla pai hol naw hen lang azu naw hen lang ane naw nang man phat the na bu a ki hin so na nei the na dim pakai ka hum tu ho jong nang man phat the na bu en sung mi te ho zo si dong phat the na bu ding niang kata bin hi chu ho zo se pakai na put theng kan than do in Houbung mi ten man cha ding hi ta din nang ma ang sunga hi chunga chun ha chung nung pen na jo Jesu Christ amina ka thu mi hi amen iki het sa ding wa lom chu teng le mai cham hop som ga hoi ho hlan do na tawn ani te kilhonin tun
aban Thupi le PAKAI anzon kintheng Minister Pastor Reverend ke Sitlhou ma phat chai nagia an kila ta ding he hello tunitha mi hlomovin jingka apana hoin kai phat chan ge chun second khat jong go atang pon ha jin jong azu pon pot mon hel jong chu ai bal de pon ai wangin ga kilep na theibe ma go ajuni thum ke jen insa an thanga ga cheding jong go zu ek cheda tante hon kai na dinga jong go zu ek kai da tante ga tin theibe ma hin thum kain go zu in hi jong le hi che go ze a kal song do zo lo ho jong ama ho jong mi chon si de povin go hin palgal kaya honung kayong achon phawal jong hi de povin ipehle ema lungel lungai ngai to a ema pakai pui hoidana dan lungju ya pathin na ki man chan le in sa lang ki vil to na chu inei ma yo hin ki pamin tu ni la a mi hon hlom cha hiven a hi wangin tu ni la kai hom na hi num ka sa pe ne ilawa pakai thagau thengin na atong ati hi kamu in a hi pathian ka thangwa e aji chu program ahungki panapanin praise and worship team hozong kito wen 5:30 le tikipat diu practice ball diu kati in ke kana ge zemin hizong le la ho hen to sa ding ho kana thot na san an vevin kan ve khomun cho thenin pakai wa chaila sa na hu khom na in izuvin hi chi to ki thona chun hi cha pakai wa chaila sa na gera chun a chai na ke ya cross lui chu sumil loading gamla ta mol chunga ti la isa wa kona ki pat na taw nun taw na mang nun pinem boyin hi che to makaya pathin thwa pathin nga taw na ahin mana punata he che cross to ki khen loading ti thu a taw na in puizun pakai pathin ai changwin bible chang simten ni jong ki su thenin nupi lam ki halloween chala na onei lam ki halloween al thenin kiche thenin ei sim hla pe onin pakai wa choila sanu wang chu one a hitai mary chu alasa chu music voice harmony atupi dan dani a ochangin ne ngai pe win ke hi onge ka hi lasa theyong ka hi pon a ochangin ne ngai pe thowin atin a hi le upo la a khat pa chu ong ding den khai hong kumlatan kin sim latang ka te atin ocheng ki ngai pon alacheng khu ki ngai gun se na hi pon a music chuteng la a harmony hung ki gom khoma hi cha kho atu chang ku hung chi khoma hin mary la sa chu ala cheng chu it kangai gut wanga chu application chu kala do zo lo hin kanung langa chu kangai the lo ham ka hapon ai wangin music to a ongei to ang to khom jun kathanom le jengin kalin pathin ka thang wai nei music il paw hi chu music is a language a chengei the hen lang hi jong le ngei ta isa do lo wa le ti changa chu isim le thu isim tho dai tai ti chu ya chu athu cheng chu relate ka bol wanga chu phathena chu ka chan zo lo he ala sa athu cheng chu ipi ako ham jong ka het thelo wanga chu o che dan ami jan ipi ham very professional hita bang ala sa them ta ilawa nute hozong nunga hozong gur hozong imuve ki pam le zengin MBYF phone zong edechon hal ta in kilong to en lan savin
ade it's a pau kisu sel a bit jong fellow chuteng le kai wal jong umlo kai wat jong umlo kisu set programa jong kipi a hipon ai wang thanom ta anula pan ai ni lona ain sa pathian ka thangwai de programa ka changpoi tia lassa ai lo ai la phat man ning ke phalam po hite ais programa so ne item satame tipo hite e ho hi mi phun hat te hi win phun hat te hi win a phun nom phun tan te mi phun ji a chu ei ki pa na chu bol lo ding ai poi mi phun hat te phun chete i ve ya chu phun nom phun in tin nisagi sunga nikhat se pathen ho ni dinga ne yu Sunday ni thla sai ni ka pung thum ma ki toan lang pathen tho jong la ken phamo ka sapu nei hung loi ding cham cha pathen tu sei ding item long tam loading ep lasa ep lam ep choreography ep fifi ni ti wa khen do le ti loi yang chu ki dim se mi thu pem hitabang se ho chu a uma a hi le ki pamen media team ho jong ong ngovin ki pamen mangum hi jong le helun le gopal ka ti le ngai da ji na min khat pa khai ki tan ai wa gopal min ngai ta ko na flima ko na hong do hin thang chung dung gopal ni ti ji o etiji in a thang chung dung thanom tain bol honin ki pamen tu ni tha tabang achu YouTube ma lo den de hin ya chu koi tabang apun na ko ma program asawa le na items asawa le ti ahungum khai le tu ni la ka sei pe taw sei pe win lang asawa la hi le na kol ki simin lang mo to tan an ti pe win lang ai lo ala apun se ho chu nahi e pastor pa na sei chu nang chu nahi de ti taw ole ban ho zo nahi ma sa pen di vem ye chen ki pau me items atame tu ni la solo ni aumin group song khat aumin bible chang si min tampi aume thupon pa yong sau ta phong ki ne ai wang anu me sau che to khan se ki de nom che de pathen to khom na jesu to khom nom jo to ai van noi boi ne jo se su mi lu cho to ai la ya hi hung wa pathen thung ai khom la so khom ding ai hung ai cho iti ki khen kaling ale jing ji hom ka ti cho it's a mentality hi ida la loi lo wa hi le thaga wa hi khan to lo di we mun chom a hon kai na kanejin ade dia South Korea kum phabe kom hi hal na le phathena na sata in ka changin khadem kana seitan theology lang pang hi India sang nei kil na sang nei India a ka het kalwala Korea ka sim chu ka het wal be se lo he India ang chu masters ka chai hin emin kana chai bd emin kana chai ya khula ko mth ka sim hin India a ka sim kalwala chu ka het gilwal be se lo ai tai ai wangin ka phat chom na chu thagaulam pathin hoin kaina chu teng le hoina ki man cha lassa hal na pa hin na sa ta en ka kilain pathin ka thangwa in hoin kai jong le kino hen hun lo nom ta hoin ki kai za chu teng le program ho jong choir ho jong praise and worship choir chu teng le thupi special number chom so nom ta koi ma cha kino lo hal ta ki chu ano dan hitche hal na hi kan ki po lu de ho in kai na se aka lai pon kain kho aka le tu jing ka world cup le education ti thupi ka sejin ke ho omega worship service world cup and education ti ka sei chu tu na lang world cup and Christian life ti ka sei no main
awan antheng zan ni thlai ji hin idamule haptaki le ki seitan tin oleba imunin in kai mangda world cup ki chai da hitan achu world cup and education ti ka sei na chu kai kain khopum pia hi world cup ka he ka ti e ai wanga chu te ka khana kan te ka khana ka se hin achin chai chu sei da tang ka ting athau no min kitet na chu teng le football pe ho I chan giza ipi abol wa chan hung su ham ti pa thua chu education to kate ka chate ho chapong ho ka hilet ya chu hin khulum ke ya hi hin khwa hi hoin se a hi haldi lovin hoina I haluwa education tengule zat chom hi pau hi chapa chu ipathin ho chu di lowa hi pon ai wang thasam na ma he a Christian hin ho chu di lowa hi pon ai wang thasam na ma hi ya chu hin ho hi phatina hi pathin to ki vo khom na le ngai lu na le hal na pa hi nei sing jeng ding ai he je hin lamkaya pastor panging kating panghi jong lek kapan lowin jong kapan in jong mi du sei ka ngai in jong teng le mi to khop na mun chuma du sei ngaya ka che na jong asawe yong kati ka phun po nei ai wangin athule la chong ki to lo asu sa lo hung ki sei la wang chun ki ngai nom ji lo hin ipam ilung thim chu interest lo hin ya chu tunia program hung che dan hong che na hi le chimum lo hin hal ta hung che khom ve ya chu hitabanga chu pathin pulpit chuteng le stage athupi dan hi mi te du the ya in sei teng le mi hi ki pa hi nei chi cho hin ya chu tuni zan phana hitabang phatman tam ta imu wa hal ta la thanom ta an hlom chai jong le kan ong kham tuni la hong kai lo awang se ka san pathin ei ke hu pi ve to jang pathin thu lo pi ta ban bana hi in se ki diu he tu jing ka hoin kong lut le stage ki bol dan chu ka longo dangin secretary pu ka ve na hi le ma jang tinin ve in ki khana chu thi tai bol ha ka te la gen long ka tin koi bol ham long ka ha po ven ai wang aki su sel jing e aki su e lai ga ona na tel mi tam ta la in sa di hung lam diu no mai koi thu pe jong ai pon koi pen chun abol am ke pon abol ho chong ke pa thu khan se khat de ver khel ji ngai chu na in sung jong irum jong khu I to na jong khu ilup na jong khu khel no ma chu ya ta hung ke bol chu nal e abol kom tu ge aman jong helo ke jong ka het lo e du ke non jong ka het lo e chu sol lo wa ngan se lo wa thil phabol jong ki te ni e ta jong hi la jong hi chom he nun jing ai khang thaon an bol ta wang ipi bolun ti ngayam an bol ta thil pha bol a ke te diu he ti hi se yun tin a hi le tu zana Lord's Supper pakai zan anjan I bol diu hin pakai zan anjan the Lord's Supper hi zan khela jong bol chu angai khel pon jingka jong bol the hin ahin la e ho hin zana hi ibol jiwin lom jong akilomin hoi jong ahoye abang chun jingka main worship su na jong mi 11 na ho na kai na wa khun abol jiwi mi ga ma chu 11 le main worship hi ji a he chuteng le pakai zan anjon hi che the Lord's Supper antheng hi kum khana hizat ve bolding ti na jong ompon khana hizat ve bolding ti na jong ompon hin khosunga hizat ve bolding ti na jong ompon Bible akim pon hi ain la pakai Jesu Christan for as often as you do this in remembrance of me nang hon na bol thei chanuwa chu keima gel do na an bol hi ati na bol chanuwa khat ve ibol jong le ni ve ibol jong le som ve ibol jong le hitimong mong ti ampoi
มีบางจุด Sunday นี่เสละบอลนี่ อดีตRoman Catholic คน Roman Catholic คน Sunday นี่เสละบอลวินอีพิเซียบอลหอมตีป้าจูอีดำมุเลยพัดขัดเตียงเล็กลังปัสเซตาวจะเลยจะตั้มตา Sacrament หอตั้มตาอินหุบท่าดิวหินฮิชอซูตูนี่ละอินเซดาหุตินสดวาลเดียหินอีพิเซีย Sunday เสียบอลหอมตีองจำมอนมินิงจมขัดในอยู่หินบางจุด every month ลาเสียบอลเอามินฮีหัวหินกำสุงหินลาเสียจงอีบอลปอวิน Sunday เสียจงบอลปอวินตุยลุดจ่าเลยอีกบอลจีวินนั่นถูกนะตุยลุดจ่าเลยหอยลังอาจีอีลาวหำลังแค่เดียบปอนวังกิโลไม่สาวไอบอลหินฮิจงจูอภัยอาศัยปุยตุกุมะBoard of Deacon Ongial Khomin ipe hile calendar ki se muitin hi je phat hile hitabang hi bolete ti calendar ang ki zujin tabang chen tuni ni kho hi che pakai zan anjan i bol now chu hi in at least kum khanai live be bolete ti chu ahin ki gongin hi live bol pa dong apa mo de pon apa chu mai de pon nisia bol palong apa chu mai de pon apa mo chu mai de poi ain la ema kigel dola chu I bolo hi ain la hichla ya chu athupi pen ta chipam the number of times that we partake in the Lord's Supper is not important pakai zan anjana izat ve ibol pau khu thupi a hipon ai wangin athupi chu ipiham tiale ilung thibo ilung thimu ipisi ai bolo ham chu teng le he chi mol teong chu le ipi chu ilungwa chu pathin langa ipi diu ham ema lung thim ki pe dan pa chu I understanding pa I head dol pa le kat do pa chu athupi I nei ain la athupi dan chu acha athupi dan chu in sei diu hin in sei ma sangwin hilai in sei ma sangwin hi athupi ho chu athupi pa chu la in pakai ni kho se le ki bol zo hen lang pakai ni kho se le ki bol zo hen lang ai lo ale ni se in long ki bol zo hen lang ni si ai bol na pa pakai ni kho se ai bol na pa a calendar a number a chu ki chai hilowa I bol to ki thona hi che alo pin le athupi na pa chu to hoi tan ki chi hom zing hen lang pakai ni ka do jing thele hi chikal lawang chum do ai hichikal la chum lo ai ipile tuzana Bible chang Korinthot khatna bung som la khat cha simuhitin Korinthot khatna bung som la khat chang som ni le thuma pana chang som ni le gup chan For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Isenim dele keman pakaya kuna kamu kaza kisa na hokoma kasi pinive. Hiti atsu hiti Hitche zan mama a pakai Jesu pedo ding zan chun aman ase ji ho khomin hide chun hiche ne khom na chenuin hiche hi kata sa hi nevit keima negel do zine dingun in the same manner hibang chun he also took the cup after supper saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Hitabang ma chun, hidechun khona dong chun alan, hichihi donun, hichihi keimato, kitep now, tisan chu hi. Hichihi nahon, nabol lai seva, nabol chanuva as often as you drink.
na don lai seva na ne lai seva in remembrance of me. Keima negel do na. For often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Izenem tiale hitse hi na ne lai seva na don lai seva na zon lai seva nang man na hon ama ahungkit paka seva ama chu na phundo now pakai Jesu Krista na phundo now hi tia achai na chu polin korin mi te chu til khona le chu teng le tip na het sa na chu teng le instruction chu anape na hi chi chun hilaya chu ivet na hi le Jesu Krista aman kipedo ding ai ta zia chu ama atisan thina achan masanga ahungna a purpose aze ata sa atisan chu betchep na agel do zing na dingova seizuiten hichelim chu tunia I thova hichichu ibolohin ibolzing lai seva chu ipam ti aile hichi cross chu Jesu thina chu it is not a distant memory gamla kumsang ni masang pa ko hilovin ikom ta Jesu thina cross eya dinga ang ki het na eza dinga thina achan na ata sal atisan pe do na chu ikom gel do jing thena ding a hi ti pa chu khatna iga sei do no mu nei. It's not a mere history. Thusimai hilo thusim hilo ata igel do ewing pu Jesu chu kaya dinga thia kaya dinga kipedo ata sa atisan chu kay so cha na dinga kipedo hi hilai ta hi cross ikom ta koi na dinga hi ti chu khatna isei do no mu hi hichia chu chang som ni le gena chu ibsam ta le let a man examine himself and so let him eat of bread and drink of the cup. Hiche chang fa chu teng le thei tui chu dona Jesu ta sale tisan be chep na an thek ipan na chu let a man examine himself ki khol hen. It is a time for us to cleanse ourselves from all filthiness of life. It is a time for us to abstain ourselves from all wickedness and examine our lives. Eho adinga John said lung tim di low ipud ho wa kona ki su theng na ele ki khol chu thupi ki khol pharai hichi achu hichi Lord's Supper pakai zan anzon hi nisse thase Sunday nisse kumse akitipoi ai wangin nabol chanin ati nabol chan chu hichi achun nisse in ke bol then lang pakai ni khosen ke bol then lang hichi pakai zan anzon bol na ding arul dung zuyen ai na dung zuyen ki khol na kene hen lang ki su theng na ki nei ji hen lang teng na pakai ko ma ichon se na ngai ki pezing hen lang hin le alo pi ta nge je ahin la hon wang pakai ni kho se jong le bol povin thla se jong le bol povin ana nain tu chung hi ku tu ku ma dinga ani ve chan nai tai tu kum sunga tu ni ani ve chan nai tu ni hongkal song ho hi I chan giza hi chapa kai zan anjana ilu na dingwa hi ilung thimu ikipe uwa chuteng le hi che a value hi het thim lowa hongkal so no ahi ta jong le tu a hi che se Bible pathen thua ko na I pho do
iseyu hiche pathen tu gil ise izau ta ke thanai tu azong pakaya eho iki sung thengowa chuteng le examine iki khol diu chu athupi nei hilaya hu kin them pupan ain then so a pakai la chon ain hom wa ine o khu thupi ai pon ai wangin hiche ka ne hi hiche ka don hi thusima kum sang ni ma sanga pakai jisu chan na to again the ne ba su khulang pe khulwa hilowa ikom ta jesu he ung pa ko ma me ama kagel do na le ko na hi ke ama adinga san thele la thei kai dinga hi tia ki khol na pa chu athupi na hi aman kin chun hiche achu hiche antheng ine wa hi kipun khom na Korinthor khan bung som chang som lagu ma chun ve ki lew hen som lagu som la sagi ve lew hen ipisiam the cup of blessing which we bless is it not the communion of the blood of Christ the bread which we break is it not the communion of the body of Christ som la sagi for we though many izenem te le ho tam ta hizong le hen izenem te le ho za chom chom hizong le hen we are one bread and one body changla pheng khat ta sakhat for we all partake of that one bread izenem te le hiche changla pheng khat chu hon izan homa hi izan homa it is a time to unite ourselves ikipun khom now dan ma ta pathin ho khoma kichi a ai wanga ito khom pi pa to zong ki ho nom lo ki khen do teng zong le ki ho nom lo ki vet do da ki vet da to khel zong chu hi de lo ai wa ki ho nom lo unity lo iti phat teng le e ho hi athuai lo wa hin khwai unity hi inei diu ham ti kangai to a hele kanga lelin ai wangin a hai na he kipun khom na kengai lu to na patheni ma sa angjon kana sejina hi nga sei kit leng chinia chu medium lo hin to den de hin khat wele na ve jivin lang mi khat jong chun langai tan sa hi le ki pa pi wanga chu keizo khile phadia ti asum senek ne yong ki ki to koi tim ham khat jong chun ai lo ai le koi hon khat am chun nei ta se ala ki pa pi sanga ki sum sela ki vet nom lo ki chi sa ki ki to a phong do ka pan ji chong i ha sat dan hi ipathen ho i ha Satan hai ya Satan tan hai ki pa cha toloso ki pa cha toloso koi ta mong ko chun music ngai tain tuma draman khet jong le ke zo kai le phadi ya ki pa chalo ki pun khom nam lo he tu zanen ulenau te ho pathian cha te ho ong ki khom kham it is a time for us to unite ourselves we are going to partake together in that one bread the body of Christ he je ta sa phe khat chang tha khat chu ne khom bi wai Krista ta sa chu Catholic hon
literal ta la pa khui lovin ahin la hiche Krista ta sa chu chanwu ichan khomwa hicha ko na atisana ko na chanwu chan khomwa ta sa phe khana tepum khana Jesu Krista ta sa chu hu hingai chan khom so ke jwa hicha chu pakai zat anan chu inei khom hin kong khana masang laya na masang laya kum som li noi lang ho se sin kung khat na ane khalo be set lo di wa hin na kyon long kung len ta kan nei chu kung len ta kan nei wa kan neu lai chu ai wang az ta wang chu kung len ta ne khom te wang chu ki da to gam ta chu masang lai wang chu kung len ta kin khom ve to in sung khat chun kin khom ve ta alai chun ga holin tin me umin tin teng le a da pa chun he katte sa long ki mai to kin tin ai wang ki lung khat no mai chu ki lung khat ta unity ta kin khom chu hi chen tamang mga chu pakai zan anjong chu lung khat na ne khom na hoi chu so bite ho tu zanin lung thima grudge sabawa grudge thado bawa ipichi da ha lung han na ti dam lung oilo na ti dam ailo ale mithip na ti dam lung himo na ti dam na inei wala kingai dam to da kati mi mol the na khat long sum sil na nei wala pai mang ta kati chuteng le ho dong khen teng le hi hello tin long ki chu bai the yong le chiwang e ho hi na hi ro yat siang la kan lo ai i bsia kan lo ai phachom lo ai tan akimu da to le le wa kimu da to ki de lo ni bai lo de ham ji hi na ai tan pakai ni kho jing kam sa stand pastor pan thu se ya chu kolo ga ma ko ma chun hon kai nop dan chu hita banga chun yung khen tiếng hôn khen tiếng rong lệ khen gì tập bôi hi hello cái tin atizi ne ata ba he kolgam hian lang even South Korea ang ti chu he ki khen ta lo he ho wang hi ai le i bai lo dem i culture hi ta ho he khau daw hai tan te thi ben in ki chi yang nan kho poi ai wan ki ben da po hi te ki sei se po hi te ki dem tu po hi te unity kilung to in pakai zat anjon khom hi te tu zanai it's a time for us to unite ourselves the unity of the church Houbung kipun khom na hi abana chang som ni legu machun ipi siam te le bung som la chang som ni legu machu as often as you eat this bread and drink this cup you proclaim Lord's death till he comes. You proclaim the gospel. Kipana tupa. Krista kipana tupa. Jesu mingai luna chu na phon do jing jing o hi. Hallelujah patin thang wa inum hen. Hichi ibo lai sewa chu ne lai sewa chu anthenga ilu lai sewa chu Krista mingai luna chu aungki tokasia. Krista hongki takasia chu ama Krista huna chi phon do jing la yo hi hi ti chu tunin isei do ki no mo win hi achai na ke ya hitbana chu till he comes a hongki takasia ti a hele we are also looking forward to his return aungki na ding Jesu ache hu Kain ho dinga munsim kahi I will come and receive you again atia seiji ho koma ana thamun hi keiman ho dinga munsima ka chi hin kong kit ding hichlai muna chu na ho na ding mun na ka sema kong kit ding kong pui ki ding hi ati so one day ni khat le Hichen ni khat chu iti ai do o tu zan jong i thei jing jong i thei kum som zo jong i thei a hi lo wala idam lai sunga jong hung i thei anytime it's a part chile ama a hung kit ding ama to ikilam to diu hiche nga jing na le hiche
expectation anticipation na chu hi chinga na chu hi chi yong chu ipon do jing na la hi ti chu korin le khabua ki che ta in movie nei hi te ye chun so bu tu za na hi che antheng zon chu a value he do ai le hi ta mong ho chu koi pang ding ham atile ama sape na pakai Jesu sei nit ho pakai Jesu sei nit chu ken long kanit zo pon koi machan anit zo poi ai wang thupe he che nahi te diu pen than na nei zo se atheng de poi nitina chon sin nei zu ve pen than na ne ya ta sana baptize chang ho ama ho chun he cha chu pang diu hi ha chu he chi chun he ta sana baptize he chi bible la ki se pon church tradition na ichi now ahin da chong chu biblical pathen thu to jong ki tu ai ye chu ki chem nai po krista ong ki nga na le krista a ki ngai na mi ho chu apeng tha hi te ding ti na hi tuilut hon abol diu hi tuilut lo hon abol lo di ti na bible in wang ong po hi chi wang chu church ni ki se mo hin hi chong chu i respect ngove iki respect ngoven ahin athupi pen ta hu hing na nei mi te a ding a hi tu zana hu hing na nei nahi ta a hi le hu hing na nei zong le chun git lo na eng sit na ai lo wa hi le phat lo na zong nei nei na kom umin te ngai dam ki thu ma hi te hengi kom to ki chamo hi te pathin la the doi khu ma ngoi te antheng ing lu diu to ki lonen pathin ki pe hitin ibon chawa pathin ko ma taw na ma ngoi te ibon chawa pathin ko ma taw na ma ngoi tin pakai ne ngai lu na ki dange nangman ne ngai dam na chon set ne ngai dam na hu ing na kananein tun jong na cha ka hin hu ing na kaneya panin pakai nitina nangma do na hin ko mangjong lang tunin khong ki peki ne kalong thimbo ne su thengin heche nangma heche azan anjana pakai anjana kanglu dingi te ka hen ne su thengin tin ki pe hitin ibon chawin imnamun cheva dil su theyen lang taw ating theyen lang zola pakai hinga taw na mamai te hallelujah hallelujah pipen huzin ka pathet pakai he pa tu zan phana paka hepa hepa na chate phat lo pi phat ki dang man ni pi ba paka hepa heche pakai zan anjon na luthe ya pakai nang man pathe hepa phat lo pi nang man ni pi zevin hallelujah tin ka ki pawin na min lo pi ka thang ba win hi hachung nung pen hingjing ka pathen paka hepa hi dunia hi pathen hepa izat nei ka bol ham chule pakai hepa hiche zan anjon hi pakai thumwei ka boluam somwei ka boluam ti hilovin ka bol lai sevan nangma ka gel wa chulana thina ka gel do wa nangma chon set ka ngaidam chon set ka ngaidam ka chan naw hi nangma lung dai hen ho ka man thina oi pakai nangma ka thang wa wa ka gilo na ho zo se pakai ata kitil ho ngaidam ka thu ka chan na ho zo lung serin pakai nangma tu zan in thagawe nangma nei pu din hong ta wen hachung nung pe using ka patin pakai hepa keizong miling lo kai pakai thasam ka he pakai hepa na so ka hi wangin pa na so tia ki min wo wangin pakai hepa na dei lo wa hi pakai hepa tam ta ka bol na me pakai na thing ka sei lai azo hi pakai nang ma do na lung thum ka gel the lung serin pakai nang ma ningai damin tin ka ta be nei pakai hepa heche zat anjana hepa antheng sunga kang lu ding ai tan keizong nang ma nei su thengin lang pakai hepa chon se nen bu akunin hepa nei so theng ki nen lang nei so theng sa avelin pakai ka git lo hon angai dam ka thu mi nei
Hallelujah, hallo per hizing kapatid. Oh, hitabang na tulog kita. Oh, kingay lu na kipun khom na. Ahilo nang malama ngat khom na. Jotengle nang mahungkit na ding gal dot na hizing. Hitabang oh tulog pita ta net sa oh. Akidangi pakai hepa nang ma nong ki to ka sa kabol sungo Jesu Krista nang ma pharkhat le na hungding chung nga a pakai hepa na chate chon dola chon sing dingin pakai tunin keizong o neimang chajing jeng lang he cho bu mi theng teo zo se zong pakai nang man mang chang lang hepa tunin pathe nang ma hun thengin bel ho hi o he che do khang kim vela hung pang khom ding ho hi pakai kyo changwal chi apakai ka git lon ho ngai dam ka thum ta ke thana pakai ki pum khatna hepa ta sa lagawa pan khom na kai nei be now ahine dingin pakai na man long sedin na ga ni budem ka ta be nei pakai pathen dunia hepa na thu lo pi ta nang man nei kho pi wa he che zan anjan kin thinga kalut the diu ta zevin namin lo pi ka thang ba be nei changwal la kataw naw khona kataw naw ni san pewin kagilo no ne ngai damin kathum naw ni san pewin tin Jesu Krista min kataw we nahi amen ki pa me koi tabang he che kin thinga pangdinga ki oilo au ma hile ki phalam lovin po do tin ki phalam lo helin chỉ cho hiểu rằng lẽ bon cha và lại phần là số cái điều ấy ipele diken ho hong go ventin ama ho avon ho zo hong ki ventin change gown hong ki ventin heche ka chen aka la in between azo secretary pan apon bungzuya lamkai tha thin suna aka line ga lu no hitin hizong le hiche pakai ANTHENG spirit pa sum jing hitin hichipuma pu ramthang mission board member tha langa khan kovin sandon khat ga ni hite ki pa me dan nga ding o chom chat ga ngai te di vo to na ga mang hite o pakai damo ha satji a pang thei ta lo kaso pipau lamkai masapa ong ki thum na dung zuya a khel dinga pang thei tun hilai lai so pipa so pi rem thang mission board member theya namin thinga ka hlan do thei zevin namin ka thang do we nangman mangchan lang ama zala heche mission na ka to naw hat be na hi hen lang ama zala ongo zo se hu bit na hi hen lang ama zala kalso na hi jing ta hen tin Jesu min ka ta be na hi amen amen
la tha bu number gate to som di la gup chu hold o san ana koi zin lang hotel in sa di he pakai zan anzon kin thinga inglut diwai tan athusim hoya kuna ipi bolova ipi zai bol ham tio sei sot talovin straight away jang penin lut jeng hitin tun hiche dokhang hi bazara markena kila a changha biscuit company na se mahin thei tuizong hitabanga chu company na se mahin mem khot se mahi hiche hi jesu ta sa ahipon jesu thisan jong ahipoi ai wanga jesu krista athina e hodinga akipe dona ata sa le atisan gel dona ibolova krista to kinai na a hin ko kisu theng na a krista lampia in ko man che na dinga ine yo hi ti chu akhat nan iphon do win hiche iphon do uto kilhonin keiman pahinga hlan do na hin jing kating hlan do na ka hin nei chai chai teng le kazit kavia dikan hon hiche pun kang hi ain hon do pai diu he taw na mong hite pakai tua hiche dokhang noya dokhang kimvela kong din khomwa kong to khomwa nangma nakipe do ding zana sejuite to nam chanbang kan tho diu ta je in hiche dokhang ho na khon na kan hlan do in nangman phathei bo in lang na lopi na hita hen tin jesu min khong ta ve na hi amen pakai jesu kristan hiche zana chun ase zuite ho kom ase jin hiche hi kata sahi nevin nane lai seva kema negel do naw hi ati na hi pathin hinga hlan do na hinne jing kate pakai hiche changla pheng neu cha hung ki homa ong ki khomo zo sen ai ne che diu hin nang man sei banga ke ma ne gel do jing naw hi tia kong ki taka sewa na bo lai sewa ke ma to na ki nai na hen ti ana sei bangin hi che chang la hong khom de ki phathei bo in lang na lo pi nei hen lang ana zo sen nang ma to ki nai na ka nei thine devin phathei nei bu tawin tin je sum ka tawin hi
bo khop sunga pathin ba chaila sa hite number gate zan lungzin penin ipakai Jesu chu zan lungzin penin ipakai Jesu chu ata sa ahome athisan ahome nei he jing na dingun chehidonun ati lungdon mithi pumin tena asimuvin zion kulpi sunga hinglovin athin saun athudi atan tapoy ipakai chungahin hon lam zonin ponun galto kito tingin aloy te lungdongin anai mutave pakai zin achangin ulthisan so levin zan khon pathin athai tena asimovin zion kulpi sunga hinglovin athin saun athu di atan tapoy ipakai chungahin Roman sipai eng se ho chun abol seve Velvin kot pi phung chu thisan kainel nolin Houbung le khowaiza akai le tave pakai gen thei pa chu tena asimuvin zion kulpi sunga hinglovin athin saun athu di atan tapoy ipakai chungahin tena simuve tena simwa chu pakai Jesu chu khaili a phaham hiloam tia atewa chu Jesu chu ahlinglo sa sa ahlin sawa nanglake dinga cross a khian be he ai wanga hiti chu Jesu ada poi ijenem tile hiti dinga chu nga he hezia chu tunia hi Jesu Krista athi hi nanglake dinga athi hin eini zo nanglake zo cross a chu ki khian be tha he eini adinga hichi cross a pakai Jesu hinglo sa hlin sa wa hichi cross a khet be chu hichi a chu eini zong ki khen be ai tan ai wangin ikisan lo wa hile tuni a hi awang se hi ilung thima ita sana ikisana tuna ibon chawa angjo se hi Jesu Kristan nangleke ya dinga cross a apu chu ikisan wa hu hing changsa ita zewin pathin ithangba uve ai wangin hu hing changsa izing wangwin ama deilowa ichon jive hu hing changsa zo se chu ama dei ya chamkim se di tina bible jong ompon pathin lekhabun chon se jom loading hi pathin mi te chu ati e ya chu ichon se naw tuni ngaidam thumle kisu thenga heche do khanga yung pan the pathin phatna
pathenin chance lo pi ta ipi uhin hi ji chun azolong pakaya ikisi thiang tawin taw nei mang tawin hi chi taw nei manwa akihlan do tikithana hi chi Jesu ta sa to vet chepna chang thla hi to hi ehon ikhot chewa in ki chai che ta deu kata sanin pakai la chahon jo to hi ama hon ahin ki sanuwa chuteng le ama ho hin iti achu thakhat chena iman thinung amo lai khat hin pakaya tauna ai man diu hi kui tabang achang lu omai le ki phalam po te akihla sa ki pawme ilung thim chewa pakaya thain ki thlan do ki no hitin pulal ngam te kanin tauna ain manding ain man to ki thlana ibon chawa ine chi di he Amen. Amen. Chubang ma chun aman hi chkhon chu alan pathe bu in hi chehi condition hi donon na bol lai sewa keima ne gel do jing naw hi pathin henga taw na mai te pakai nangma to na sei zui te cheng se to nom chanu thoki theya nei koi ki nuwa he che khona theitu hi nangma thisan to bet chama hungkhom do ki theidinga nangma nei koi ta zevin namen ka thang bo ve he che na ra chate on ain hop diu hin achang zo sen phathin achanowa he che a hi pakai chan bo khan chan ki thine devin phathe bo in lang he che theitu hi na lung thlai na hen lang nangman pathe bo tan tin je subin ka ta win hi amen. Pakai Vahchoina sakit ngai te
som lilagup zan lungzin Zion indan sunga zan lungzin Zion indan sunga pakai zin athisan ahome hiti chun lungdon mai pi azinge kapakai lungsin akap me o nang ho Jerusalem mi te alung sit na chan chu hezingun nanat nau zo se adam sa zi chun alung dan na chu hailo zenun Jerusalem kulpi kulpam lama thêm gau thi dan a hi pui ti vin o hin ve tim tan Calvary thang chu mi pi la a kapakai kamui o nang ho Jerusalem mi te alung sit na chan chu hezingun nanat nau zo se adam sa zi chun alung dan na chu hailo zenun vetan Calvary thang athut mai di ahitai I kalodiu hitam o kapakai na hongkit loading ham namunding chu Calvary hitam o nang ho Jerusalem mi te alung sit na chan chu hezingun nanat nau zo se adam sa zi chun alung don na chu hailo zenun hin sumil bonge kapakai Jesu hin sumil Calvary lam hin ve zing na nge kadinga na tho na kalung sunga kalai cha ge zin he zing na nge o nang ho Jerusalem mi te alung sit na chan chu hezingun nanat nau zo se adam sa zi chun alung don na chu hailo zenun Jerusalem kulpi pamlama chun Jerusalem kulpi pamlama thêm gau thi dan a hi pui ti vin o hin ve tim tan Calvary thang chu
mi pila a kapakai kamuy o nang ho Jerusalem mi te alung set na chan chu hezingun nanat nau zo se adam sa ze chun alung dan na chu hai lo zenun betan kalvari thlang atlut mai de betan kalvari thlang ahitai i kalodiu hitam o kapakai na hungkit lo ding ham namun ding chu Calvary hitam o nang ho Jerusalem mi te alung sit na chan chu hezingun nanat nau zo se adam sa ze chun alung dan na chu hai lo zenun hin sumil pongi kapakai Jesu Calvary lam hin vezing na nge kadinga na tho na kalung sunga kalai cha gezin hezing na nge o nang ho Jerusalem mi te alung se na chan chu hezingun nanat nau zo se adam sa ze chun alung dan na chu hai lo zenun hin sumil ponge kapakai Jesu Calvary lam hin vezing na ngi kadinga na thuna kalung sunga kalai cha gezin hezing na ngi very very emotional ta la simpan asi me Jesu chu akom ta akyo pi a nangman kadinga na thuna ho sumil ponge hin sumil ponge ati chu tunia e honjong la simpa to isa khomba Jesu Calvary ana thuna hin sumil pongi ta isei khomo hi isa wa ki chai lo wa isei wa ki chai lo wa thu hi la hi thu hi tin ka sei ji nai hi che isa wa ko na pakai to kinai be che na Krista thu gen the na e ho adinga a thu gen the pa chu ama a e ho hu hinan adinga hungkipi sumil lowa kichai lowa hin piding alung deya chon ding Jesu ong ki taka asia ama lung deya chon ding atha in tu za na ikipikit tawin hi ikhut nuwa ichayu khon chu choi jing itin koi tabang achang lo akitha sa akisu bo omai ki phalam po hite ichan chiu wa la ki paume e ho chang che in ki hlan hitin phan de ti pha phan le don jeng hitin chu teng le a chai na chu ka zit langa ding pu diken pu tong dalal aman taw na ai nei ding he
Waga mungkin tak sungsia ton kita review di bitik tanah tumi ke orang pakai cikon botawin adon do sedingin pakai pakai nama nebu wa isi thetui pakai nama santo cikon botawin nama lagau ke katje nama nesu tiwa jole nama lagau ke kyo dinga kamalamba pat jomre nama leng kamna to na Adena kanay tizo ding patena manay mo hinsin nga tao na kamantin eh. Amen. Tupana nang ako na malso na manay pitik na epa tukabol na tungahin. Mimina nang manong nilulam kabol kinuntal pa nang manay ngay damba. Bol kasin patena manay buwa. Tupana nang manay santo. Bitsep hiti kundon now. Ato idong sidingang patkin na bang po na gangten kya. Inga katumna kapon sekali malsone giving Yesu na katum kini. Amen. Nang na hongding tilachu yatai Houbung laham. Nalabuchun sayo. Tua hi pakai la chahon tu ni chi hi hin khu bin tin ain khu chai to ke hlona pakai wa choila isa diu isa sungawa chu khon ho en don diu chu teng le pakai adinga khut hlan ho zong in ei diu he ibiki ham ham सीगा बोलते नंबर याद हो हाँ हाँ नंबर ज़ख़त nang nahungding voleng pa pau tinin nang ma va choi ding va choi o tang ta lo ding nang nahungding na thi zala bon zal lai za hang chun cholte ki pa sa so ta ding nop ni lo pi ni hiding nang nahungding lam ki ma ikimudi nang nahungding nang kamudi leya na len lai mela nang nahungding pakai nang kangai chung nung na vai hom ni kho ka nga le ton sot na ka ba choi ding nang nahungding he so gen the Jesu chu hung ki ding hi athi ka le hi so be ta ding chon sit na ki sei kit lo ding ama hung ki nanga na wei zing so em sel zing le nang nahungding hu hing Jesu dei la ngai dang lo ding chugam hoi le lo pi na chu Tisana na hat ahi nang nahungding lam ki ma ikimudi nang nahungting nang kamudi leya na len lai mela nang nahungding pakai nang kangai chung nung na vai hom ni kho ka nga le
ตูนสดนากะบะช่วยดิ่งนังนะหงดิ่งกะงะจิงุยทนโลกินเนบนะกิงจานพาดเลนิโคงะเลโลวินงะจิงอินนังกะสางุยนังนะหงดิ่งอันเทงซงะนะหงกิดดิ่งกะเฮเวตัวอันเทงอิจนโคมบังุนวานาซงอิจนโคมดีนังนะหงดิ่งนังนะหงดิ่งลำกิมาอิกิมูดีนังนะหงติงนังกะมูดีเลยานะเลนลายเมลานังนะหงดิ่งนังนะหงดิ่งปะไกนังกะไงจุงนุงนะไวหอมนิคูกะงะเลตูนสดนากะบะช่วยดิ่งฮาเลลูยาประเทศทางไว้นุเมนตุจานาปากายจันอันจันอิจันโคม now อิโมจันโคมฮิดาเห็นลังปากายจันอันจันอิบจันโคมมาสังว่าประเทศทุกอิเซยุจงเกลโดวิติน the value of the Lord's Supper ปากายจันอันจันอากิมเนยนั่นแหละอทุปินาโลปินาสุมิลโลวินตัวนี้ฮิจิโดข้างปนิลาโคมจิวะพัดจมขัดเบฮีหับตะขัดเบฮีหินโคกิเคลนะจุดเตียงละขัดเบปากายดิ่งกิงไงนะจุดเตียงละกินไอเบเจนะกิปุนโคมเบนันปากายจินเอปุยจะเห็นลังอีบอนจาวินหูบุมิเตอร์โซเซพัทเทโบตาวเห็นปาหิงะตาวนะบางวิตินอาจารย์นะฮิดิ่งไอตายฮาเลลูยาฮาเลลูยาโลปีเป็นกระปาวานำกระปะเทตุจานเฮปาเจซูเจซูเจซูนังมันน่าเสียจุยเตโตนักกิเปโดดิ้งจานาปะกายนำจันุโทเทียอามินไม่รู้ปะกายหากาวากิเปโดอานาหุยนักจันวางวานิตินจอนเชนักันไอเจวานางไงดำก็ทุ่มเทจวะกิสุเทียงปุมาฮิจโดขงาของปันเทนาวอบานบนาของใจตาเจนฮาเลลูยามันโลปีกระทังบ่าวไว้ได้ฮิจโดขังก็จนขมบัวกิจใจโลวินนังนะหงดิงนังนะหงดิงลำกิมากิมูโตดิวที่ยังสกิทเทียกำเจนฮาเลลูยามันโลปีกระทังบ่าวไว้ได้โอปกายนังมาอีพีบอลซงเลวงอาเจนะจุลำกิมากิมูโตดิวจะฮีipi tongwing kating ipi saving kating ipi saving kating ipi neving iboder nang mata ki muto khom diu hichichu ki hodinga nei dei sana wa hin na lung thaina nei puising tawin tuni phat chomcha khong ki man cha na wa khong ki panwa pana khong chai taka sewa ki man cha na wa nang ma do na na thu ta ki to lo wa chon na le sei do na le sa do ne ngai da mun lang kabol kha ho zo seu chungin ko zo se adin azat som azat zain phathei bu tan tin kong ta ve na hi ta ka chen do di hoi tan ka chen do nung teng zong le pa pathen milung sin na cha pa pathen pi na hlagau theng pathen lungmun sa chen tua panin aton so gejin pi jing tau hen amen hallelujah